ko ke o hufanga mo henga hi talfata pu to pe fa taku wat pa mi hen I he ope kai ata mo e whainga maari ko ni pongpongin ke whakahoko atu ai POLOKALAMA ko e FATUFONUA fo o ai ko heni pe mo PIVENI PIUKALA ke whakahoko atu tau POLOKALAMA ko ia ki he wikeni maloma tau mau ai wike fo o ko ni ko lave I pepe me nusilani o ku ahoni mahalo ke whawhiawhia ni ki he kakai lava ke nau me atu ki lotokolo o alu ke he ngahi whaitu tāpaanga pako whepea whaitu pako panke pako shopping center o alu ke ai o mauha o seniti pako kumi hao mea tokoni ko ngahi atai ahoni ke lava atu ki ai whatawanga pia kulerei ai ngahi ngawe kotoa pepe me apina pako whepea whaitu o kukulava mamata mai ke tau POLOKALAMA ko ia ko FATUFONUA fo o ai o ku maiheni pe mo PIVENI PIUKALA he laine pe me tonga eki ke whakahoko ate tau POLOKALAMA ko ia I he ahoni. Ko fia foki tai le rea PIVENI ke ko ngā ko e whawhanga maare I hono taimi ko ilo ke ngahi taimi whe mo I kina eni. Tau te whito ki he ngahi mea ko wesi alahe ngahi lockdown mo hafua e arotuko ni maha ki COVID-19 ki tongana. Ka ko ngā ku whainga maare e pongpongini ke whakahoko e ta POLOKALAMA. Tatai le rea ko ki he POLOKALAMA FATUFONUA fo o I he pongpongini. PIVENI mo whewheha ki a tongatapuna ki he wiki fo o pa mo aho fo o ko ni I honi. Malo Bishop, malo mo whainga maari. Ko kore te peke hufanga te pe whatapu. Ka ata ke hoka te tālanga I o e mai whakaukau I POLOKALAMA koe ni. I o koe ahoni alo maari e mai. Mea nea whitawa ne pō o uhalahi pa mana. Koe. Kawa ahoni o ku o kawe ne aho whaata mai shoppingi me he walu me he nima ke he walu hai ko ke tolo ke ne rere ai loka ka ko e weekend o whaata mai aho e tolo hai ko aho tu site aho to belul mai aho tonaki Mon lahi a pito koe, ke tu whoko ni e PIVENI ko wilo pe ku lotonga whinga koe ke mahino mahe tu e tai ni mika ko hange pe he na whanonga ne afi I he press conference ai potunga e moui na e pe he CEO o ku koe whika koe ni ku nau sio ki ai ku hange ku osi au e kaupuke he aho ki he peak koe o na nau sio ki ai na e aluia o whange au tupu he aho ka kone tuku hetai ni mi ku nau pehe ko holo I fo te au tupu, uange au tupu te au tupu, aia ku nau whakaukau ku holo ki lalo ai tuku e COVID-19 hene mafola holo e community. Pea ku uhange e ku ne whaka o mai e indicate mai e whakaukau ku mahalo pe ku wawe pehe taimi ke to o ai e whakataptapu I ko nika lawa ke mau foki pe o ngawe no molo pe I hene tuku hetai ni mi. Ko e uesia kok hok ke whanua ko e ke pūria I he kakai e ngahi wesia ko. Ia kakai e haho o wakai kia I hene tuu ko hetai ni mi I he mongai fu lockdown ko. Niko aluende hanga ko ke whamatala ko aluende wike tolu. Io solo. Kono moni o nei o ku palopare mai ngā ue pu ngā moui. Koi. He oku he ku ilonga ai tai palani ia o e makai ko ke ha resources ke whakahoko whakarerea ko nau whatongia o ko tui ko mo tuani o hala ai mea fuai o nau witi mea ye Koi hala indicator ta whatano ko indicator mo teita o nau tānaki ko e u whatata ko o ko ilo le leo ai ngai foi api fa nau puke katoa kai me more nau taimina to ke te ta ke fare maki koi he kono uhinga o ku kono uhinga ni sol ko taim ko ku reporta ki fare maki pa pe mai ke o isolate koi pa ko ngata anga e fitu taki kai te ya ame ege hoko ke pehe ke
pehe ke nauhanga tokanga i kina mai o ngahi family ki he quarantine facilitate mai mo ngahi met hangahi tokoni kai lava ke realistic isolation pehe kai leva ke toi fie more ko nai kamata pe ko mea na o ate nai report te kai ao ke foi tunga pehe kakai o he toi hano ahonga ta he ko talatu pe ko o nau puke o ku kalamba le o pe folo pana dolo ino vai pa isolate Koi. Abgoni ko ma mai ki fo ha gem me ngawe ko puke na pure ngawe o ma wa kalo e no report ka pege te fa ma oso ma puke ka do ma wapi ka pege te pege ka pege ma te hoa ma do ke te report pa go ila ape tolu ape fa o na na puke na pena to self test he ko e me na ko tu site ko ni na ta polokala fa o sei Koi. Na ospe pa u aleo mai ki self test. O test ya ke ko positive. Ka ko me pen ko ngoi a tare. Koi. Ka ki au ya ko tare ya ko ha mi covid. Wela ko tare ko ta covid pa ko ka pe me le ko ya kon. Ko ha pe ko kuloki ko fa mo ye i. Ai ko ilo pe ya ko pare ma pen na fe taula ka mo ya ko ai pa ki mo ko tare. Koi. Ka bona fa tonga pe ko ta fa polokala o ko mere pe kana kai ke fu no fo ho ha ki Koi. ai ko o se foi a ho fu te ke fai ho po ko ngoni pe mo sing sta he bribery Koi. o le pe o fre ma ko o si va ver o negativo au ai aki au ko le ko jo tana ki he fare ma ki pe mo pu mai mo o ku hala ma o pa ko hare ko tia pa ko te ita ke fai tu ni ai he kono nga he o le ke mechanism o kai uraki o na fe ke na fai contact tracing kono turi me le ai vailasi that is impossible Koi. ko wa ko ke na nga mechanism ke fai ai ka kai ke na pu ke pe pa na report ke ta wa hange ko Australia Koi. no ke si ya we ko te report te wa ta pu ke to api fe ma le ke isolate ka te ale o ma to nga u pe na wa hele wa o mai le wa foi silini pa uia ka o le wa ko o se foi wi ke ta isolation ne e ne pere wa e fa ai le wa ka kai ke na report ke pe la wa le wa ma ki o tana ke te ta ofi ki he tonu Koi. ki to la hi ka pu ke ko na u feta kai mana to ko na tamai ko holo ko feta no lo mana to o e poni Koi. ai maki ka ko ke puna fala kai a mi ai ko huinga pe si ai na le ko te na to ka pu ke ko no huinga he ko ke te report he ka kai na pu ke he ula hang he solo na to o ilo stivol dia hen o ko ke te ya ha resources ia ke pe ke takai mai ni mo ma me akai me fu ke na baktala ko ki mo ai sole to ka ngatre wa ni mo sai ko fa no ko te ke ta ai me ke ni mo he pu ke mo family ka ko men ko fa no ko me ka kai ke ta no ko ke ni mo ta mai e fetu ta ke pe fare mahaki ta go fare mahaki tamai fare mahaki ke na ta ke ni so ke le ko mechanism so ke absent the system e so mandoi na fa na ta fa ta no ta polokala ka ba na mateu teu pe mai pe red light you press this button component no activated ko ke to hela ka kai tu ta fetu riolo mandoi ko ta ga ko pe tai mita o ta ma e o pe he neo te fe kaya ka te ma ki te tere atu na pe ai o kai te ke facilitate he fo tu ai po nga mo i mo puranga ha mechanism
ke nau lava o tokonia kakai o empower kakai o ke hala pe porque fa ko lau ya ko pe o holo ai puke ko pe o ya ve ma ke te ana to si lo tonga ko ke ha me ke ne tamte I solo os airport os community transmission kai ke ha te fa hinga me tala mai na dori ko holo how so ko poinia ko huinga ene holo ko piko ia kakai heu kai ke hana me na tole ofa ke pe ke makatu unga ya na ka ko puke pe kakai mo albena tolo ngau ko na he ka pa de na report identify le vai ke na no forma alu pe na tolo ya hange ko glau so ke ke huhu ka kai ke wongo ya hatoi me ke he o ke hange me fulupe koi ko foi symptom pe me ko tare ka ko me ko no mau ko tare au na mi ko me fo o ya ka koi o moni fo ke piven he kone tu ko da ni na ufanongo he press conference ka ne afi na fe hu ia e ta ka fa ngongo ki he minister ba mo ne CEO ba mo ka officer ko fa le mahaki o ku malava fe ke mo tala ko e fika ko mo o mai ko teita ko mo o mai I he puke ko I he Omicron hango ni holo hi fo mo ngame pe o malava ke mo ilo fe ko fika ko fika ya o ku tonu pe ku ofi he tonu taha ko hinga ko concern he me tau pe ko ni ke tala noa ki ai ku hinga hi familia hinga hi kolo o ku nau puke I he Omicron ka ko ke nau alu na tolo report ki fale mahaki hange ko ke tala noa ki ai ko tari ko na mai CEO ko fika ko me he WHO po fe pe fa inga feito inga fonua muri ko pe ke fonua ia e tonu e nau fika I no fika I ko kakai ko nau puke mo ngai me pe mo ne mafola ko he community ka kuna pe he ia o ku laka ia he pesete valu noa ai nau tui o ku tonu e fika ko atonga I hono whamatala I ko I ko ia o ku nau puke pa ia ta fa aki foke ta o ku oni ho tala noa ko ke mechanism o I mahaluk ta tawa no usilani mo aseria I no usilani ko puke be hata ko ne ma o pe kita te positive o ku te fitu taki leva ke pure anga o report ki ai o mai leva ai website ke te hu ki ai o whakafonu pe aku na hanga rewa totongi ma rewa fo I wiki ko ai o ku fia maure ke te isolate a hoi fitu ke hongo fulu na hanga rewa totongi mai ke taha ko ia pa anga o no ngeau ai a koe mechanism ia kuna ave ke kakai ko ngā ke ka paute nau puke fia mau ke nau isolate na tok he ate pure anga o no ngeau ke tokoni ka nau tolu ka ke whainga ko mea ia o ku malava ko ke tau talanoa ki ai PIVENI he tu ko ia ka konga ko na o whaaho wale ko ku wakai ko ki he teita ko o mai e potunga mo o ku toko hiva ine mate me he ko nau tuku mai ni ko aho sapate eni ai fika ko ni ko mau ko ni ko na ke o mau fika ane afi mo aho ni ko aho sapate ni ko mau fika ko ia ko toko hiva o ku nau mate me he Omicron ai aku osi recover toko whaafe ni mangeo ni manoa, ko active case o ku wafe ni mangeo ono taha. Ka ke whakatoa ka nai osi puke ka fitu wafe te au a fitu e PIVENI. Ho waka i kia I he tuunga ko kai mate ko ni, ai aku kui alwe no toko lahe tau kau mate I he Omicron. Even e matai fika ko ia solo, ke te hu ia whia. E ku kai ke transparent ono. Ha kai ke te tui, ka kou tui o hinga pe, e nau hana tolo whakakau mai ai ngahi mate ia he mea ke he pe ia. Ke hunga ke ki iaha iaha nau ki dignity I hono whairi fia e kakai. Ko anu ale whakau puke o fitu afe solo. Koi. Ko mea ko ni nata o silawe dau ki ai, is less than 1% the whiskey. Ka nau o mai po tamai, ke uhinga he ko ngā, highly likely ke mate. O sian ko ia ulo ia. E solo. E ko sio akuia ke o mai koe fui.
to hiwa ko ilo ya they are fabricating numbers sastu ayo os tu na testo I tu ya na to ko na analyze na to ai situation ni habe me utala mai ta piu jo pipiki na to ai patok fenga I dule vai tita ke ne popo I me ya halai atakai ko decision making ono ngawe ke evident based decision making so tala mai o nau tui o ko equation nau te ta ko se te val no solo ko mea ko te formatal fa statistic fa analyze o evident based ya o data driven ya o kai o mai opinion ya ko tui ko te belief ko tui nai kaka a hoi tu he futo a ki lang ngai foi I taki hala ia solo e fukonga ako melotu papa piau ke nau tunga faka metikale ka ko me faka uhinga le fu mama au pito eso I kai koi ya mo le labeto I he tau time ko nu tau faka ka ai piven ki ngai fika ko ni o mai pa ko me foke ne taha o tau no fko faka ka ke nga foke o ke nga tape I ne mafola I community ka ngai faka tapu I ko lockdown ko nu mo ke fono ngai ko weekend hono tolu ne ngo ko a tolu ku ki tu kwang ye toi ke mo manava I he me ko pe nai fai be murini ngai lockdown ko ya ko ngai no fai ke si o ko foke ha fai to o ia ko ke fai to aki aia ko tu ko tonga tapu ko sia o ka puke ia no afe valungia tolu valo ko wawa uange ta tolu ha pai fitu ono aia ko tu reva ko ya mahale o si fa tonga tapu ka lere ai mafola I ha pai mo wawa o ka reva ke ya o ke ha to ko la hita ko mafola e maha ki ta mani fo ko ha ke hange ko fainga me ko hoko ha feitu pe tau mai fu veni me afana ka to ako mate insekite feitu ko ya ka ko ni ko ke ha me pe ya ke ayo faito ai ko me pe ko ni alu pe ko lere tau fa ngongo pe ko ha ngata anga e toki o hange ko lau ko CEO ko fe me e piki ai ngata e piki e me pe foki kilalo ai ko ni tu unga ko ku ai ki he lockdown ko ka kai ko dala no he lockdown pe okay uhinga lele a lockdown ko nga te mo fononga mo doluia mo mafola ko ni omicron pe covid-19 ko ki fononga ka fu loa ka nga wesia fa economic mo ngai tu unga pe he ko ilo pe mahal kuna o si wakai pe ki ai ka ko ilo pe ko fononga ko ya ku alfa vv piven ko no moni solo te ta foki pe ki ngai makatunga na hanga malanga I me ko fa unga pure pe mo attitude mo mindset solo na ta ostala no ta he issue ko ni pero na wanga o fakanga ila ya lockdown e ko pepe ko lockdown ni ko asivia ka ko temech ko lockdown unexplainable ko ki taula de tolo o fua unmeasurable na ulave fo ke pe futa helu ko pare mani ai tamte ke lango ai hamala mate ai lango pe puna lango ya ka ko mau ko mate pile ngawe hamala ku kai na te fu ke pe mo lockdown ni ko ni so ka o te fatata uhinga le ko ni ko ha pai na nautala mai covid free sai solo ko o vare pa fanonga ganya ko os outbreak ai vai la sia I lot fonua ha pai lo tonga ko ya na I he control ai MIQ I maf purianga Koi. Koi. Koi fehu I reva. Ka pau ke na ulava control. Ai me a ko I hona I okunau I hona within he now territory.
Koi. Fea kai ko ke control of community transmission. Ko osi te taratu he kai ke nau te na ko fotu ko fakau fa poto ia te au he ta program fa muy foki ki nau tolu ia o station ni fare mahaki o tari ai ki hapuke la. Koi. Pe ka pau e ripota to e kauana polo koni nau talano ai kauai vai mo mea. Focus nau tolu ai. Tukuang e community ia. He ko osia e mahakia. Pe au kai ke aha tahaya. Ko toko fitua fensol. Koi. Ke aha tahaya te whanong talamai kwa mana wakasa. Katoa u kau mate koni nega ke talamai ke pehe na kwa mana wakasa. Ke makatunga ko te whanong ko ono identify me fisi mo mea. Neongo na e iai pe nau matau. Koi. Kana hanga COVID o whakawhainga taia e nau manawa. O whemau i manawa kasi pa nau i koe malolo. Not at all ke nau hanga o whamatala mai. Koe puke koe. Nei ai ano, koe sukalahi. Kana e tō COVID. Mau he Omicron. Pena e whemau ke awe ke whakamanawa kasi. O rotonga e whinga koe a mati. Koe mea kui koe transparent information ni ke tokoni ke kakaima na whaidotoni. O haware pe o raki asi mai pe tala mai koe ongo rak mate ua mate pe na wahe mea ke kana e kana na positive. O haware pe as mai he website o kawe tau wai koe he mate. Ai ko wila o wai mea ke he ia. Ai ko ngā na urawe pe kia mahana koe uhinga ke asia ke WHO o mamano. Rai kau mate kai, mahaki tokon. Hei lo. Mo ni apito e. Kai ke uhinga lere. Mea ko whakamea pango ia e sol. Koe fukau metikare, fukau toke tā. O kui kai ke nau lava na to uhinga i lere i o nau whatongia. Tau mayanga. Koe uhinga he koe mea koe ia. Fu me afa fa o tuai. Pau toton ke muy holoia mo mama. Uhinga le rei al holoia mo mama. Mama elo tu mama ya. O mai uhinga le rei. Ka ko o faka me panga o ya bit. Ka yo amanak ka mahal de tok foki foki. He kono moni solo. E foki penia ke ngai ko issue ai elito FATUFONUA. Ai mahino ko attitude mo mindset hono turite kakai. O ko ke mahuinga. Ko bottom line e ko hange ya o second class citizen dia e fonwan. Ai ko foki pe ke ta fatano ke me avare. Koi. Ono classify kakai ko me avare. O ku fisiki mai ya. Manifesti mai he o fai tutoni ngoni ko lava si o kai eso mo ne piven ko pe ko fra osi he konga ko ia ku ko te mahalo hange ko tala no ko ke fai ko taimi ke na foki ki fale mahaki o tari me ia ko nga ka lava ki fai me fra ma popo pe ko tu wa o ki he o ko excuse ni ki ta na ko fa video ko wakai hi fo social media I he wafu ko na kunsalo te o tawa me alere ai Ministry of Health ko officer mo ui ai o kunehanga o abuse apito e taha ka unga awe ai ko ke tui mase ki e to taha ko ni peka ke ngata nga hilea kapkape na ngawe aki I he video ko ni peka ke fie maari ai ka ha o albe ai ke alupa te foke de huke container o ne fusi mai taha ko ni o tuki o to ki lalo I he ve container pea toki haorewa alu ai a ko kua weni me ka unga awe mahana kufu mamafa ko taimi ke wakai ieni e potunga mo ui na kufu mamafa ai ngahi fatongia ku hilifaki ka unga we ko a weni ki tu unga ko na fu stress out na doluia pe ko lau noa be ta ko ni pe ko fu la hinga we fatongia ku hilifaki ai o ku ne fai ai fo ianga ko ni pe ku tu mai so mana ka ke ilo ta ko ni ko ngani ko faita video ta ko to ngahi ngawe ko kuna fai pe ko tu ko ulunganga ko ni ku unacceptable obita ulunganga ko ni ke fai e ha ta ngawe fo pure anga ki he kakai fonua
Ia, so, koe ngahi nunu aia, koe ngahi fu aia, koe feila ai sistemi, feila ai mekanismi, pe feila ai faitutuni ke tataki i huinga lerei. Mandoina ta whaata noa solo ai palpare mai whanuani, koe faitutuni aki e mawhai. Koi. Koe ke taki kakai a ke kola. I loi ka pau na uinga le rei pe u mea ia ke kakai e whai pe ia. Pau na nau hanga pena tolo ai mekanisimi ke mahino pe ai o koe ai mahu inga ki taha koe ne whakahoko e whatongia ke mekanisimi o koe mahu inga mekanisimi ki ai. Tene ka koe ui koe tohofua mai mawhai. Pa ki sio pe koe ia koe kahatoa u mea koe ni whai tutunia pe koe hai uinga ko au mawhai ko au hala ata ke to konsita ke na hanga whakauka. Te uki whakatata mea koe ni solo he koe attitude ia. Koi. Na ia e uke ngau hen he solai ni. E interview ai minister aho koe ia. Whekau aki mo i kai ke ia pepa toileti hu whanga whatapu. He ngai toileti koe whare maki. So koe tari nai whai he minister. Hanga kau koe palpare mai ko mai pe kau tau maha ki a ngau e ake bathroom pa rana to mai pe pa toileti. Sai. Ko e titi ko ako no tuwa ki e kakai. Tuwa ki kau tau maha ki tuwa ki e kakai. Solo ka oate whakau ka ni. O keilo ka pate ke huha mala wakapuna i Australia, McDonald, Kentucky. O kia e ngahi, i ngahi bathroom ko toa pe, o nauhanga sila i ai fui pe pai wha, hospital lokai, pate fusi pe ilala. Koe uhinga he na nau os fau katoa mai palpare magoia. Koe ununganga whakanatula ia. Koe mea rewa e kau whahako whatongia kau taki. Ke nau find a solution, find a way, ke empower kakai. Ke lava pe o ngaue, o hoko ati. Hange ni o pehe, o kakai ko ngau pehe. Hirean koe o whetauraki pe kau papalangi ma kau. Mea tatau pe. Ka pau na kai ke o ke peso ka haunga kuloka ia ka pau teke famoni ki ai ko alwa ki McDonald ka bathroom McDonald pe ko Kentucky pe ko ha fahinga feitu pe public place e bathroom mo kuloka ia pe pa fa pe o e kau ngau no regular no takai mai ko ha no nga na wanga kau e mechanisms ke empower ka kai ke na fight toton fai mea toton, fai mea urerei. Koe uhinga ia sistemi solo. I kai koe. Koe uhinga koe ke lava i kau ngau i tongani, ki he nimo, ki he wafu, ki he kau. Koe uhinga koe ke nau lava whahako nau whatongia, he ukai kia sistemi, kai kia mekanismi, ke nau hanga empower fai toton i kakai, pa nau fai mea urerei. Ka pau koe rak foi sistemi pen solo, ko hawhainga mea ke lava ke nau report ai kau puke ki whare maki. O kai ke nau lava o implement i whai mea koea. Ta whewhere vai mea, toi ngā koe so. He koe uinga nei whakau e Australia monu usira. It's a way ke tā mai ka kai o report mai ko hai puke. Ko no ai hawhoi paanga ke nau wahe. Ko ngā ke whaka ai ak nau tō. Ke nau tā mai o report. He koe uhinga nei o ilo pe e Australia monusia. Ka pau e kai mea pe. Kai ke more hara taimia ta. E puke mai pe kaure ka mea ko mai pe lo o tuku he alu pe motua ngau. Ko no uhinga he nau whema o sirini ke whaia ke nau shopping. Kau kai ke whakau pe ai kau taki he whanuan. Ko haha no makatu ngā solo. Foki pe ke mea ko na ta whaatara no ai. Maone a pito. Kai ke mau hinga kakai. Aia koe whakau whokia ku o kulawa ke whai ke wakai pe ku o kulawa peke tau seo le rei hoko pehe ngai ahoni i ngahi mea koni o ku tau whakatala noa ke ai e piveni. Kai ke koe tuunga ia kui ai COVID-19 i tonga nā pe mo e tuunga koe lockdown pe mo e whaingata ia koe kakai kulawa ki whai ke tala noa pe kua upe o hange ko la whamatala ku whai kua upe ne uesia koe whai tuuni ki he uesia kau ngā ue pe o mai o abuse hole kakai i he whetu whapure anga, i he tuunga ia o ku wau ki ai a totonu ki te whaiha te whakaukau ki ai.
ai pure anga he tuunga ko ia. Koe konga whaketahana e hoko I he wike ko osi ko ilo pe e piveni na e whakahoko whakehui ko osi ai hopo koni a koe pia mo kamata ia koe ngai hopo koni na tala noa ke ai na ke ia e hopo koni a koe pia mo Sengstar Saulala na mo kamata ai hopo ko ia I he wike ko osi o ku ia ha whainga whamatalai o ku ki update mai ke lawa ke whanongat ke ai kakai tu ke heanga ngai mea ia koe ke whe mau ia ke whanong ke ai kakai whawha mau anga he lao ko ia it's a matter of public interest ai mau inga beke kakai ke nau au ea ki umea gani koe hopo whakanga koe ku whawharea ki mua koe hopo koe ka haku wa akia mo Sengstar pe haku whainga vendeta koe fotu he poate patoa e kakai I he hiri e nau tāna ki mai ngā whamatala whikawaka pia moe whakahoko koe whiri wike ua ki mua pa whai whiri ngahi activities o mahino mai I he tua e lao mau e lao I he uwhaunga koe ia kona mahu inga rewa ki mau tolu ke mau whai hanga au kia sai koe hopona kamatai hi tua pe lulu ko osi o ngai na ke lava ta ki po ka koe ba hanga ko lau ko ta polokan fa muy osi ba pa tesi go ya ko positive koe ka koe symptom pena asma ki te au ai tare ku sai mai tare e tai mi o ku ki fe maria ko tai mo na kamata hopo ko ka to u me fe ka aki mo hopo na submit ka to ya he u formatal foka ko firma o fa maulahi ko fe pe whakamatala whakakawa o whema o ke cross examine ya ko ia pe ui mai whare hopo to e ngā kai ke whema o ke nā mai na tau whare hopo pena estimate lewa ai hopo ke ahe ua la ko rak aho ko o atu e kau whamoni ke cross examine he whaita e nā hanga whawheo ia pena amana ki au e osi foi aho ka katoa na uongoi neongo e uongoi puke mo tare ka na kai jau te loto ke tolo e hopo he na e tautou request mai mea klaivia ke wha mau ke te wha time te pire fo ai hopo he ku nau staka he mea goi kai ke te tari e wha mau ene pena o whakaukare e o te hoa ke te inform na tolo ko puke ka tuk peke maurere kau sio alpe he aha pule lulu o sivi wharimako o negativi pe oia aina teke sivi au ia wharimako ko positive ko ki self test pena o mai o testa ka o positive pau alu rewa ke ospe kai wa tai ai ko me he hongo full ka mata full au pe a ko ki he taha ku osi cross examine ya ka kono ka ko ngahi I kau famoni ko nau o mai ngahi famoni ko fika akpa mo bribery na kai ke pe ke toi whawhe paki ia. Nai admit pe ai u me pe nai whai. Ko me pe nai o mai he tau kapo whai taha. Nai kai ke nai whai pe ia ko mea whawhami whainga uhinga charity ko uhinga tokoni. Nai kai ke whai ia ko whatau oti.
Ai pa ose nau kose examen nau tol. Pe pas mai le vai pulu ia ke ko le vai ke hanga o cross examine e faita. Koi. Sa ko tare pa. Ko la hang e grea ko la hang tare. Kau ki kamata fa fiu e pa ki fiu e tol pe fa ia singsta. Pe o kore e o ke fa mau ke tolo e hopo ia. E fa kau pe aku ia. O koe mea ke hea o pai ngahi mea ke hea ata ten pui o ko loto ke wanga o hake. Ke si o ke whamau. Elemeniti criminolo. Aia i whamatala false informations. Ngahi mea pe, no foi whakau mahu inga ke o hake whakata. Pero mena o kore au ke toloi. Nei kore mai ke toloi mai ke anias. Koi. Ka koe pe fa mau mo ua anias. Koe raki aho pe atai ata fa pe koe mai. Ka ko pe kaulere e pe ka te au ke. He ka pau nei fa spend nei la pe. O pe kaulere e pe ka te au ke mo iri ke urikava lere. Koi. Ya tok fa aus pe ai ko si ko kola ko skamatai ai le kone ia ai kone tu ko ia e piveni ai hopo ko ai ko mo tatali leva ke konga ko ia pa kone osi pe ko konga ko cross reference ko e ko ai ta fa ke taha ko ni kakato ia foi hopo pa to ki tali pe ki he ola ko o ko mai he fa mau io kone ospana ko ya kone kakatoi ya ana fai pe closing submission pe ya pe oral e a pe ko ya koi pe a fai tu ne fa mau konga fokia e solo ai hopo ko la hanga e foi hopo ko la o drive fa mau la he a ko ya ke hanga o fa u ai tu oni koi ai rules the regulations ki he anga hono whakahoko ai mai hopo peni hopo petition mana tu for all for koe hopo o election petition ni koe hopo civile neo it's a criminal element ka hopo ka ku whakahoko ia anta ia he civil jurisdictions koe osko koe wafta hao no hopo la whatever wha mau on ai leva ai rules ki he whainga hopo whikau aka mo whiri whare area o andaia i he electoral jurisdictions Koe hinga ia koe pea tu ni ia hopo koe ia ko pau ke ui he whakamaulahi ai hopo koe ni within 3 months ai so ke mau inga ia fa mau ke he koe foi hopo la una o se tau ia ta ai ko kau fa mau koe ni o kuna tokanga ke turi hopo ke neongo ko o se mahina tolu ina mas neongo so se mahina tolu kau nau pehepe mal nei ke konsita he whakamaula he aho ko ia e iai ha tsunami e ia ha covid lockdown di wamea ke tupunga e tire mea kau pate a tuing te apes o se ko chio o nau whenga e nau lere i taha ke whai kātope uhopo he vave taha koe ke peke toi ai o toi toloi hanga toloi he taipi koe koe o tau tui koe konga ia kulele i hono whamao popo koe ta whaake me whamao anga ke ngā ke e te vave ngai pe te saia ngai anga lere koe hopo i he hono ai ke vave koe hopo koe ngā ki whai mo osika kai move on leva anga hinga we ta whaake koe ia ai lewa koe ne tu he tai nimi e piveni ku mahino hange ko whamatala ne nai koe ko te fito foke o e whakaukau ia hopo koe ni koe tutu unia ko na mai he poate ai kakai ai pātoa ke whahoko ai, pa koe mo whanonga ai, koe kamatani a koe, pa hoko mai ai, kau kantiteiti koe,
ngahi wahenga koe na e whiri he poate kakai ke whahoko koe ngai hopo koe ni. I ta wakita tau pe o te ai hao ngona me ta whaaki koe taha koe ai koa tim pe ku malu pe tai nimi koe ke aho o ngau whakalongolongo pe me ta whaaki a koe ia. Io. Ta eu fu lave ke koa tim. He kono moni fo koa tim koe na nauhanga ti fain koe kau me mi pape kau sitting members Koe. Ai patoa. Kau koe ke te ai fo ka sitting member ia. Ke ia kau koa tim koe. Ka kono moni ana solo o kai ke fu no fo ha ke isiwa. Ke au koe foi hala fononga pe na tui. Pau ke fo wai. He ka pau nei ke fo we foi mea koe ni foi hala fononga koe. Kai ke lava expose mai ai u mata vai o faunga fili, faunga pure. Ai ko elections, pe mo governance. Ai ko faunga fili, electoral component, pe mo faunga pure, ai governance. He ku hanga mahalo pe solo ko me pe ka sai pe ke ta fa ma bo pe o mea. Koe. He ko fi to whakafoki manu na talpe upe te ta foki ki he fo I whaunga, Koe. He kono moni hanga he umea koe ni hoko koe. O toi whakamamange kia te au ia. Ai mea koe na whinga ke utala noa ki ai. Na whinga ke whakatala noa. Koe. Ka koe tu koe ai hopo ia. Na epe ki mea na kuloto ke uhanga o taki tokanga whamau e lotonga hopo hea. Pe ko hai, pe ko whatongia o hai. Koe. Ke nehanga o kuia I pattern of proof. Ke nehanga proof na koe whoaki koe toa. Mandui koe tukwaki koe ni koe gift. I ta directly or indirectly. Pe koe paanga pe koe koloa. Koe. Ai koe nau taat fo katoa umea koe tukwaki na whoaki. Mo mea. Admit pe vai tahana nau whai. Koe foi elemeniti koe na uloto ke hanga whamau ke leri whai. Koe whatongia rewa hai. Ke ne hanga prove mai koe the intentions was innocent. Koe. Ai bana ke leri whai ai whamau. Koe whatongia ai whai loa. Ke ne prove beyond reasonable doubt. Ke whamau koe ne intention negai ko hinga ko fili. Koe. Ke induce pe te hanga o influence ka waters. Ai koe konga I pe ia koe ke hopa kei ai wai ma hopa kei koe he. Koe. Konga ua wani hopa. Ai hopo. Oku Maria pito piveni ai whakaukau ki ai. Ko tui te tā tukuange pe ai ngahi konga koe ni toenga koe e hopo ke whanonga pe. I hono halanga ka tau toki wakai pe kia he tai me osi ai e hopo mo ngahi tūtu uni. Koe ngā e lawa pe ke wakai kia e kakai he ata whaalahi ange mo toki whai pe ako me ai I he taimi koe mau maari ai koe tuunga koe kui ai koe ai hopo. Ka koe, o koe whoke mea ku hoko piveni ku whai kia e ta tala noa. O ku hange koe ni koe ngahi tokoni koe ni I he mea koe ku hoko. Ngahi tokoni ku whai pure anga. Mahalo ko tu oua taktu oua ni ai ano ave toko ni pa koe ke pehe aku kovi ka ko hinga tala noa aku ke whakaukau na tau pehe na ta tala noa ki ai ko taimi ke iai ai ngai pure anga whaka wahe pe ko hae ngai whakaukau koe na whai ke tala noa ke ave ki ai ngahi paanga toko ni koe ni ke nau whai na tolo na ngawe ko iloi na ai taki tahamano ngahi wahe ki tahi pia taki wa mano ngahi wahenga ko toa pe I tonga tapu. Pea koe na te o atu mo nau te taki wa mano, o alu pe ke wahenga ko koe, o ke ngahi kauwhafonga whare area,
Ai toi mai foki ai paanga whawharearea ngai tokoni ko ia aluat pe moia ki ka whafofonga. Ai ko foi nga unu ko niko si oku lahi ange ai alu ko e me alu pe ki sino ko ka whafonga whare. O ko nau sino ka ko nau office whawahenga o nau toki tufa me ai. Ai aku lahi nau involve ngai paanga pe he ka ko nga foki whakau ko na te whaatala noa ki ai ki aha kosili o whakavahe pe ko hai whainga whakau ko ia ke ave ke paanga ka ata ka whafofonga ia i he ngā ue ko nau whai. I ho wakai e tuko he tainimi he te nganga ko ne tau whanonga koe ni o ku aha ngahi mea ku asi lahi mai ke te koe i he ngahi tufa paanga koe ni o ku whai ke toko ni lotonga ngahi whainga taa koe ni. Solo, mea maari o ai mai fo isi uena. Nei toki tā mai ki motua kai koe ne aho atu. Koe ne whatara noa mai. Koe nau ki sirini koe ia koe he tufa ke polisikolo. Ka ia motua koe ai koe nai wahe ake ki ai koe he whakafofonga. Koe. Sio ka koe isi ufo ki e solo na ka tāno ai. He kai ke taulawa o fatu ha whaunga o ha pure anga o tari ui. Ke o atu e ai sirini ke alo faya ke ai fatongia pa ha o mai ripoti moi vete ke na paradis ka ke sio ke whakaukau e ai pure anga whekau aki pe mono o empower ka kai tonia ka kai i he hapan i he lockdown ni pe moi umea o ange tak paanga ai tau pego o ange tak ni mamano ke kau whafofonga solo kai kia mechanism ai kene hanga puke whafofonga ke accountable ke fuisirini koea so ko ni alat pana koea tu kwatu ya kia mana tu te ke whakalau i hakosili o ia poka komiti te ia ngai magatunga whakalau ia kinau tolu moha sistem whaka ngā aue, whunga ngā aue, ke nawang o si panau tariui mai. O whanonga te ngai wheitu nei, wahi takpanga ua noa, ai ki toko whiha pe. Ngai whamiri pe whiha. Aia ko sio e solo, ka pati ke whakaukau, ko no veteki pe he e silini, i he tail end, i he end of the food chains. O kai ke a whainga kau empower ia. Nā kula me whuki solo ki mua. Koe kakai tonga, koe resilient e kakai tonga, o tai ahano tatau ana. He ulawa pe takata tonga ia, o inu ai hua vai i haka manioke, o kai a kumaka ki whai manioke. O mo ui pe ai, lava pe a hihiloko mo ui pe ai a haka. Koe je. Ka hui kai koe whaunga e nia hono wikawa i kakai. Haki e mea koe mai o. So whanau atu koe ki wahenga e ta. Koe nau mea na tōne ai koe. Ai ki kapai ka ai ki mūtolo ai. So koe mea tufa ke empower aki nau tōlo. Koe whai houa kai e whiha solo. Osi koe apa tai aonga. Ka kui ai ngahi mea ena e me iala. Ai ngahi tokoni a pure a ngai ai. O whakaluku fua e kakai. Hange koe ngahi, mana tu o nuka alofa pia o ku nau vai ki mataki e ua. Ka koe whanki, alu koe ke whanki wahai ngā wai nau ngahi vai whakakolo. Pona e kia nau ngahi talam vai, ha nau ngahi ta tisolo. E mahino e lawe taha kotoa he supply e vai. Ka koe, mantu ko ki se ni tiane o fai pe subjective pe ka pau ko tama au ko tu fa ko tama ko na no to ko me ka o campaign o si manatu e ke lo loto ai fili mana ko ka ko palo pare ma penien na ta ostala no ai solo ki mo ai ni ko ni posto fisiki to e manifest mai pe ya he u fra ko fatongia pureanga te ke na fa ko na to fa lu fa
Kei whakaukau whawahenga pe. Kei whakaukau whakakempeni pe. Pake whakautang ai. Pe ko haka hau whewhei. So nei ki mea nau whanau haka niafi press conference. Ke kau ake ni pa moe. Ya moe nofo anga ko ni kupesi ai MIQ. Kau weni he foi demonstration le yen sol. Ai mea ko ta whakatala noa kai he day in day out POLOKALAMA. Koe launga, koe hotere na kai ke ngahi, na kai koe launga ai. Ka koe hotere koe ni, hotere ni o totongi ake panga tu hau e kakai. Hotere ni o totongi he po ngau mo ui. Koe whehui koe pe koe responsibility o hai. Ki he abstented o hotere ki he MIQ. Koe responsibility a hai. Responsibility a po ngau mo ui. O hui kai ke te awatu pa whakatawhia te panga tu hau e kakai. Ki ha sino pe ko ha pisinis. Ka e ai ha whahinga mechanism ke ne hanga guarantee value for money. So. Ka ke sio ke whakakau, pata sio ange ke whaitutu oni, ke te talawa yo identify e palparema koni solo. Ai ngō ka whatala noa gai he POLOKALAMA, aho ki aho, wiki ke wiki, o ta tala noa ai e FATUFONUA. Sai, ka hanga o hake u kompone niki o lunga taulawa si o lere. O whihui koe hotere o hai. Ko hai e ouna hotere, ko hai uni whakalere hotere. Sio, asi mai rewa, koe hotere ia, o ku whakalere ia, he no pere. No, aia koe, o whiwhine o no pere nuku, o kune whakalere hotere. Patna ia, a nuku, mohono patna. Koe ta whaakire wa taha, koe tuipere ake, koe mo resere na moa. Ai ko nau tolo nau, tau pehe koe ngai, koe owner, koe shareholder. He ni as mai koe whamatala. Sai. Wehe tau kua koe kau mea ni waka mei fisi. Kai sio ke tau attitude ti heni. Ai ngō ma nofo ai. Wai ka o mai o nofo i tāno, wai ka o mai nofo i kupesi. Kompreni koe kakai koe o kua mai o nofo i kupesi. O kai ke koe nau pehe nau tō ria si e mohe ngā pe o kai ke nau pehe o ku kai ke e akoni koe ke nothing of the luxury. Koe kompreni is the basic hygiene. Koe pehe kai ke fufule e pāfuro mō kai ke ai mea koe. Ki au e solo. Koe whaka ilonga ia. Ai tae palani. Ai potunga mōi. Ha mechanism. Koe kuhi ngai. Ha mechanism ke nau hanga ensure koe wheitu koe ua mai kai kakai. Ira mea koe whamamahi koe whanga e whanau. Ko nori mai o kai totongi. Tara mai o totongi he pure anga. Solo. Kau hanga whakafokia te whakaukau ai. Koe uhinga ia e pure anga. Kupu taha wale ko ni sudone o peheno no whakarea. Koe totonu ia e tangata i tonga. Kene amanaki e malui he pure anga. Ene koloa, ene totonu, ene tauataina. Koe uhinga ia, o mahu inga i te totong tuku hau, sai. Koe wate whakaukau kani.
te watu whakaukau ni. O ku maka tuunga pure anga ko nga ko totong tuhau ka kai. O beka pone ko totong tuhau ka kai ya pure. Hal. O hinga ya ko tuhau ka kai ave ki fare area ke fai tutune fare area ke tuhau ka kai. Ko hinga ya ko ai o fai ai campaign ke o ki fare area. Sai. Ko motivien yo taulava ke tala. Ko alu ki fare area ko nga ko kakai ko alu ki fare area ko nga ko nau tuhau. He tala ya fai tutune sol. Ko uhinga ko e whakaukau ka aku. Maka tuunga whare area, maka tuunga ai pure anga, he to tongi tuku hau ai kakai. Sai, ka paurewa ku ai ha mea oku, ho haa ke kakai. Mea ai pure anga, ke nau ngau e ke nau tu hau, ki he ho haa ai kakai. Ko e nau mea whai ko hono, ko e nau provide e nau taukei, provide e nau experience. Ke nau hanga whakaukau i rea ke tu hau e kakai. Ma ai lelei e kakai. Bona. Ka ke sio ke ngalo, pe ke mama o e whakaukau e kautaki, ki ho nau whatongia, ko e kau whakufonga whare area. Ko e pure anga ki mua, ko e afiona ne whiri kakai ke nao mai. Pare mia kau minista o whakaukau i tu hau e kakai. Ko e ni afiona ni whai. Ua noa hongo fulu, pe mai rewa ni afio. O ko o atu ai mawhai ko ia, o atu e ki whare area, ki he pepa pāloti ai kakai. Sio ke mafuri koe, foi mafuri a koe, ai pure ngā ue. Mafuri me ni afio, pure ngā ue kakai. Kau ke sio ke mindset i koe ne kau whai tūtoni. O te kei ke liri ue, o te kei ke na oha ke na tole mahu inga kakai. Ke tatau moi foi foa, foi mea ofa na e mai he ni afio. Ka tau lava ngā unu. Ka koe hae uhinga whae palpare ma. Whae tau hiwa aia ke kau no pere. Ai koko nau whalere ho tere. Kai kia hafo i rea ia taha me kau taki. Ke nau pehe, te mauhanga tus, ai kontureki wani. Heu kai ke nau mit, ai fie mau ai pure ngā ue. Ka koe hae meu hoko. Tamai saidwe mau tau whalere. Ki he mea hoko. Lolotonga ko ia, ko palo pare maa ku lolotonga. Asi mai, oku ikai ke kau e whare no whanga ko ia. Ke no whai hata. Pana uroka e nau tau. Sio koe mea tahu asi mai. Ta koe whawhanga koe ki kupesi. Oku keitai a meitua. Kui. So. Kui. O waha ho tere o keita meitua. E malawa whewhe ke tau hanga whakapapau i mekanisi. Ka kai sio peho tau whakaukau sol. Lolotonga ke i he MIQ e kau mea koi hapai. O si mo where te mahagia i hapai. Aia kia hau. O kuiai e mea. Manitoi na o si lawe ki mua sol whekau aki. Mo e ku whakakaukau mo whakafuafua. O i he tunga whakatuta mak whapaanga whonua. Whonua, kui. He whaunga tari whehau i he whaunga whakahoko e whatongia. Ko hono uhinga he nai whakamamawhai fo i tau e ua e koe kua hiri. Kai ke aha mea e taha ai ke COVID. Mene nei whai whamamawha. Ko e tan wala, langa whare la langa, mo e ngahi pesoni, mo e aigoe ngahi pesoni, whano ngahi api ako lautohi. Kui. Whe koe tō mai koe ai COVID ia. Kai ai ha mea tahaia o umea na nau whamamawhai paanga na mai ke COVID. I he mea koe o hoko. Koe uhinga iau tau whāpe ai pure anga. Ka kono palo pare mai solo. Koe kai ke nā mai tala ke pure ngā ue. Koe tuunga e kui ai. Kui. Oku whokiwa polo pehe kakai ia. Ai tau uhange ko ulawe ko ki mua. They are resilient. Kai te hakakai e te maalungange na resilient e ngai. Hardship. I māman e toi lakangi e tau kakai tonga.
Mona pito. Mona pito e whamatala ko ni ko ke whaipa mama o pito ai e whamatala ko ngā fok piveni ngahi tala noa ko tui ko kakano ia o polokalama FATUFONUA ko taimi ko hoka ngahi mea ko toa pēk whai kia tala noa o ku whinga i ke a upe ki system ko whai kia tala noa pe mo fehu i ko o ku whaafehu i ma upe he polokalama ko interest ahai o ku makatuunga e tau whakahoko whatongia pe ko hae whainga whatongia o kunau whai i he pure anga pe mo ngahi potu ngā ue ko interest ahai o kunau ngā ue ki ai pe ko ani ko kunaki whakarea pe ko tuku hau o ku makatuunga pe i he tuku hau pe ko makatuunga he sino ko o kakai ko kunau totongi ai tuku hau ko tui ko ka venga maho inga ni te tawhinga ke ta hoko atu ai i he polokalama ko ni ka te lava hata whai polokalama i he pongpong toa plelu he weekend ke ta whinga ke ta hoko atu ai pia moe tuunga ko na e whai whoke press conference ai pore anga i he aho atu ia ki mua i he wike ko osi ai na nau pehe ko paanga uowa miliona ai relief ko kuna hanga o mai ki he tokoni ki ngai whetu ke ka ko ti mahate ta toki lava o wakai ki ai i ha polokalama ko ni ka hoko mai ki ono whakai ki ka taki i whama apopoi ko ngā ka ta taimi ka ta toki whinga ki ta toki ho ki ta te hoko at na lava te whi polokalama taha i he pongpong toprelo Iyo, ka pa te ta toki hoko te toprelo e solo ka moni au pito issue ko na ko hake ka koe ka hange foko lau e solo o ko whaafenga foko ke ta whakatalatala taua me engage i hono discuss o ngai whihala ki e kuhinga e whakaukau mandu mea ko nina talawe ki mua he kos mahino ka tiau koe fua ai tala akau mono fua ta nofu tau tala no he foi sistemi te unga ke taulava ke mama ang hono vete mono solo ve foi sistemi ke o e fua pehen ka kono sai fo ke hoko mea ko ni une anga o mai ai ngai fua ke taulava vete le ai ka ko fefa o sa ke mea ko ni solo ko nga te hanga o ri emphasize pe ai mea ko ko fa dala no ki he ma inga ka tiau ai tau ko hinga i fata no ko ni me tau li he wa no hang fulu mana tui ko ta lave anga ai tau foi reform he nai hai check ia ka o te whakau ko ni ke whakakakata o te pe ai mea ko na ula ko ni ke kupta havalu ai uhinga to tong tu hau mo fatongia pure anga ke kakai ko tau tu hau he aho ko tau pe ko me he tahavalu fitu ni ma ko tahavalu fa o no me fa ni mana o sha tau te au tu na ikai ke ai hale o ai kakai ai na kai ke hale o kakai hono tala no i makatuunga ko hono fa more ki tu hau ko na fai aki pe ai kau minista na file ne afio mo paremia ka bau ofa kau minista te na ofa ka bau ko na ofa he kai ke kau kakai kau ai now interest sai to talunga mo foki ma a crispo hiva na pango pe ko kai ke talava o dissociate me inoa ko ni e so foki mai me ne ako one foko tu e whakaukau ke whanua o ku totonu ke kau e kakai he tālanga e pangatu hau nau totoki ha mea ke whai aki ha mea ke mua ha mea ke mui sai ha o i whakaukau ko ia nai toki whakangofua i whakaukau ko ia wana ngofu aini ko koe na urau e tōwholofola ni a fio e tupo mi ma koe mawhai koe executive kene whiri ko tuku mai e au i ai ke pepa palote kakai ke kau whawhonga ke whiri o i whare area koe sovereignty pe na ne hanga o puke tene ke tok exercise pe ia i he advice ai paremia sai
ko poini ni solo ko poini ke be emphasize ai me go koko ko foi mafuri ko ya ko foi foaki ko ya hene afio mafuri le vai pure ngau me ko pure anga o mafuri le vai pure ngau kakai ko so ko tau foki pe te tau lava le va ilo pe ko fai tu uni ai kautaki o ku paramount pe ku maulunga pe ku o hake interest kakai kia o malunga e so ke ne asi mai gone a honi solo te ke na te ke so ko ka ko ni solo mana tui ko panga tu hau foi fonua na fili mai pe kita ia he constituency wa henga pe pa te hau kita he te foi confident na o mai he te constituency o fai tu toni ka toa ke tu hau ka toa fonua aki pe ki interest pe e te kiwa so ko ngai mata vai faka mechanism ia faka system e anga fa unga pure he ikai pe to lava ke maolunga ai interest e kakai tau neongo ai hanga he ni afio o moi mai ene fatongia fa executive ono fili pare mia fili ai comunista neongo ni hanga o moi mai ke pe palo te kakai ka o ke pa usi pe ai kakai i ngai foi hala fononga ko ia ai ni ko ngai ko ai tok fatonga ya ke au ai ko maulu e ko ni hopo ko ni ke faka papau ke tala mai mo me fa mau anga ko fonga ko o sai pe ia ko fonga ko tapu ia ko nga kai lava ke faka ton foi fa unga o tau hanga fo tu wa ke ai hapure anga o tau amanaki ten hanga whakau mai whakalukufua pa mai lerea kakai whaufu. Na ulawe whaki he tau koe e poko poa. Koe mahu ingai ne building blocks ki he whaunga hawhare. Ka pau tau whe mau hawhare te wheka. Pau ke tau o mai whai mea fua koe rak ai he whai piriki. Koe building blocks ia. Ka taulawa toki guarantee pe te taulawa feel secure o safe whare te ko ngā tau o sihanga o whakapapau ko whai piriki o whewheka. Ko uhi ngai ako kono tuhi whai whakaukau he whakaukau e pātoa poate kakai. Ke whakai a nge whai building blocks ai whaunga whiri whare harea. Pe o kuiai e ngahi measurement koe tene maua i whai good governance o tau whinga ke pureanga e son. Monla. Oi konga waka taha e uhinga nā uloto lahi ai pia ke uhanga o whafonga i solo ai hopo koe ni. Ke ua e toi mōre ai hapaanga ai kakai koe u hohoi o wai nei ai e nau amanaki ke te mokalati. Pia moi ngahi lelei o te mokalati. Pia moi whiri ke open and free. Ai whaunga whiri. E nau tau ataina ke whiri. Ka koe ua mea nau hinga ai solo. Tene te si i au. Hei, ka pau kou whie politiki tau whie huki whare area. Ko pau ke uraki lava demonstrate. O kui ai hok tau kei ke ulawa navigate. Ko whare area ko whare e whau lao solo. Kui. E malawa whewhe ke alo whau halao o ke lava ko o execute lao. Au tau koe whare ata. Malawa whewhe. Ke tā mai, te ke lava engineer me alere ka koe ke poto koe whauri mele. Kui. Ai ko uhinga ko koe kai ke toi loto ai ke toi kume loya. Moni pe solo ai tau ke ia kau loya. Mon pe. Kui. Kau hanga ko whalau ka akilisi. Kai ke nau mau taimi nau tolu. Te commitment ke te keisi. Kai ke nau furo tu taimi nau tolu kia. Ai ne pehe rewa. O hange ko lau tokoni au pita isiu koe ni. Pako wha mange pete ke hanga wha maa po ai ngai isiu.
ke o ngā ke talawa ke ulawa demonstrate mai ai mea o ko ulawa sio ki ai i he overarching bigger picture ai for structure ai governing body e whanuani. Ke whangange ko lau koe threat pe koe risk ai tau tai whaiha mea ke u mea koe ni. O lahi ange hono ngahi i kano tamaki o na ke he hako tupu e whanua mo nau kahau. Sio ke whakaukau koe whunga whiri. Ka pau hei kai ke lawa e whamau o solova mai ke kakai koe tufa moa mo whakatau so ping run up koe ki teu whiri. Ka pau ke lawa whamau o kei la whiri hoko sol. E pure ia he kau businessi, pure i he kau trucks. Koe ku whanongo, koe hotere koe kupesi, o partner ai anuku ai, moe toko taha, koe kau urui, kau taki, truck. Māri. So ke whakaukau. Koe ke whonga rewa e pure anga. Hono kai ha asi, ai panga tuku hau e kakai, i he fofonga pe kakai, o ave ke he nau kau partner, ave ke he nau kau businessi, ave ke he nau kau elite. Okay. Pe o mai rewa whakaukau, ko mou no fōk tai totongi. Solo. O mone tuaki koe mai. Ai vanila me le matua. Si e kurea ke ai ka ama ka ko lolo ata taimi. Ka pa toki ta ho wat ka hanga pe o fa ma bo sol. E ko awe pai ko lau mari ke hanga o whakaanga i e umea. Ko whiawhia o hanga e umea ko ni. O manifest mai pene hanga, demonstrate mai ai issue na talawe tau ki ai o te ki hoko umea ko ni. Mone apito Piven, pea ko tui ku mau o ku mahino au pito e whamatala ko ni ku ke whai, hade tā whenga ke tā hoko atu e ngahi ka venga mahu inga ko ni, ko inga ke te re-emphasize be ke kakai ke nau te mahino iange ai tuunga ko ia mo nau manatu ki he taimi ko na e ka whahoko ngahi polokalama ki mua, te eke hoko ngahi whakatātā ko ni, pea ku ome ngahi whakatātā ko ni ke ne hanga o te whamalo hia mo te whamamange ngai whakaukau ko ia. Ka e malo apito e mao e whainga maari ke whahoko ko ia ta polokalama e ahoni, ka te toki whainga pe ke toki whahoko e whainga maari, ka pae te whainga maari ai pongpong tō pleruru te hoko atu ai pa kai te toki wakai pe i he wika hau. Ka e malo apito Piveni o whatu ki he ngau e kwhai pe me tongana. Alo piso, o whai. Kainga ko e lava ia tau polokalama ko i he ahoni, FATUFONUA fo ou. Ai na ma whahoko atu pe mo PIVENI PIUKALA pe me tonga eki. Whataonga pena e ongo le rei atu ka teki mo tolu ai polokalama ko ni, ku lava ke whahoko atu ko ni i he ahoni. Ai ko e o atu polokalama ko ni, ko e wiko osi, whoki na kai ke lava o whahoko e tau polokalama i he wiko osi. Ka ko e uhinga i ahoni ku lava ke o atu ai polokalama ko ni. Ka ku whamalo lahi atu ho mo lava o tokanga mai ke tau ngahi polokalama ko i whahoko mo mamatai. Pea mo se atu e tau ngahi polokalama ko ia o ku lava ke o atu. I he hoko atu mei heni e lava o whahoko atu ai polokalama. Hili hangahi minute me heni e whahoko atu e tau polokalama ko ia ko e tufunga whanua alo au. Aia e whahoko atu ia pa mo palofesa toke tā siwa laftani. Pa mi he maananga koe alo au i ken pela, aia e hoko atu ki ai tau polokalama ko ia i he pongpongini. Kau whamalo lahi eni ke tau kau sponsor. Lava ke tokonia, e tau polokalama ko ia o lava ke o atu pe mi heni. Ko e kau taha finance ko ia South Pacific Loans o ku tahano tatau ano whamalo ia. Stale ki tupou, pea mo e kau taha ko ni, uhinga ko e
lava ke nau tokoni mai ngai polokalama ko ia whahoko atu meheni. Ko e hapeho ngai fia mau no I loto o kalani e lava ke whetu utaki mai. Pe ke tala noa ki he kautaha ko ni Starek Tupou, ai ko South Pacific Loans, te nau lava tokoni atu ki te koe iha whaahinga fia mau no pe. Fia mau ke whatau hau me alere. Fia mau no ke tokoni ki whainga tono no whapaanga. I family e lava ai kautaha koe ni o tokoni atu ki te koe iha whahinga fia mau pe o kuke fia mau ki ai. Ko Starek Tupou te nau lava o whahoko ai tokoni koe ni pamini kau ngau. E ko whika e na o e whamo ui o lava ke tuku ia tuku e na noa valu ngeau, valu valu, hiva valu, valu valu. Noa valu ngeau, valu valu, hiva valu, valu valu. Ai koe kautaha ia Starek Tupou, pema South Pacific Loans, te nau lava o tokoni atu ki te koe, iha o whahinga fia mau seniti. Ka ki ngā tai ko tau whare koloa ko ia, koe Page Fashion Store, whatonga iange ko ihe lao koe atonga, ko lava ke whoki a ngā ue i ahoni, pema tua pule lulu, pema aha tokonaki. Ai ko aha pe tolu e lava ke nau whahok whatongia atu ai, pia mi he whare koloa I loto nuku alofa, hanga atu ki he building koe tau mo pia building. Te ke lava o whatau ai, ha whahinga wala pe te ke fia mau, o ku osi mateu teu, ai Page Fashion Store, ke nau tokoni koe, iha whahinga fia mau wala pe, I he wala kakai tangata, wala kakai whiwhine, tato whito ke ngai teunga wha Polinisia, o ku mateu teu, ai Page Fashion Store, ke nau tokoni koe. Pete ke telefoni pe ki ai I he tainimi, o loto ngā ue wharikoloa I he ahoni, walu fitu noa, ono nima, ono wha. Walu fitu noa, ono nima, ono wha, tēnā ulawa toko ni koe. I he Page Fashion Store, I loto, nuku alofa, ko nau matideu, ke nau tokoni atu kia te koe, I he ngahi fia mau wala, kotoa pe. Koe ngahi o ngonere ia kulawa ke o atu, o tokoni atu, ki he tau POLOKALAMA koe ia ko atu. Kei ngā tai koe, o wai ki fia mau ngā ue heni, o ko loto ke ki whahu atu ai pe, koe fia mau hakau ngā ue leipa. Ka kuke fia ngā ue leipa, koe ngā ue ko niu whahoko I West Auckland. Pea mo North Shore, o ku fia mau hakau ngā ue ki ai, ko hape toko lahi kuke lawa o ngā ue I he weekend, te ki kamata ngā ue a pongpongi, pea ki whitu taki mai I he noa uataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Noa uataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu, e lava ke hu mai o kau I ngā ue koe ni, o ku mau ho hoa lahi ai, me hoa e whanoa ki he ono noa he wike te ke lava ngā wei, paka ngā ue koe ni o ku lere hoko pe, koe ke pehe kwa hui aho pe ua pa ke malolo, ka ku loto ngā whai whake ngā ue ki he kautahani, contractor koe ni ke, mau contractor koe ni ke lava o whakahoko mo hanga hi whia mau ngā ue, ki ha whahinga whare ngā ue pe I Nusilani, e lava ke whaka ngā ue I ai ho tau kāinga, ka pau kai mau wha ngā ue, ka koinga I he kahau wale mai, mahalo pe I he mau he weekend, ai ngā hiarea ko ia, kai lava rewa ke tuku atu, ka pau e lava ke mau supply, pe mo kau ngā ue ko ia ke ngahi factory, pe ngahi whetu ke he pe, e lava ke ngā ue, o I kai ko e construction pe, pe mo civil work, ka lava ke kau kotoa ma ngahi ngā ue ko e lava ke ngā ue, hatau kainga tonga, ai te mau o atu pe whanongonongo ko ia I he weekend ni. Kage, hatau toki wakai, ki he POLOKALAMA ka hoko mai.